Ka Balang U Blei, Meghalaya bat Assam, Nongthymmai Pohkseh, kala rakhi ka 16 music seminar, berban rakhi ru ka jingdap shi spasnem jang ka jingrwai shamansim, ka balak pelong hayamani jang ka Balang U Blei, Nongthymmai Pohkseh, nadu ka karpratarik balapun kutno ha ka arpotarik ubanai risau arajar rapsau. Ha kini kesi na kispangut bakentup nadu ki hybrid ki kun samla kirangba kitemen kila ipoilang ha jingeseng jingdap shi spasnem balawan banyadan matalang ru do CM ke KHDC uba penyai sing CM ha jingeseng mestep lailam do ba shat springland lingdo balarwai de jingeseng samla district rilom pedeng Khasi balai jingkren ru do Reverend Wendy lingdo ha jingeseng ha kapor shibeji steng no paisi la penchong shit ya jingeseng de jingrwai na ka music ministry Kejingeseng samla youth development Balang U Blei Meghalaya bat Assam Kejingeseng samla Balang U Blei district Mausanram Kejingeseng samla Balang U Blei Nongthymmai bala yoru ya kejingkren no Reverend Dr. SD Kharmau Plang ringkat ya kejingdwai ha kaktian penar de iwe ni kikun samla bawan na Jente Hills ha kejingeseng mid nadu kapor san shiteng layalam ya kejingeseng dai evangelist Meshak Suja bala yoru na kejingrawai ya kejingeseng samla Balang U Blei Moringkeneng bat ka member music ministry committee ringkat kejingkren na i Dr. CMR Saukmi Lenong kabakan real kedekat kaba alpusan bat kaba alpu real kicin kaba ong kumri Henry hamal kaba sidang senya upol baru silas kilaya duhai bat kilaya wai rok yoblai bat kinong sak bendi kilaya shkoriki desi sendon ajar kicin kinyuk tumai kaba prau kat bantuan kinyuk no ikinong rem juga kata jien bendi de kumne ru lakle wang kicin kang baro bat ikiken tri jongki baro lalano leyo banterku dongnya duai ayu ema try session pat akan ngano pai jong ka ski ka benta
hakama malakal Khubor malawan joi nadu ka basang jong ka music seminar ka bakhat reo atrai kana kodor yai ka burong ka chiro ka chinpan burong ka bolong tang ya ka tang ka chome ka bolong ka tang holo ka tang baro habnang banak kando yai mu atrai ka kulal ka chome ki bolong ki chu men ta bas ki bom chu ko atrai try kan lo ni ai mu em atrai hakama malakal Khuyagi kong ka Balang atrai nadu ka basang hadu ka krip mat ka atrai kerpang atrai lama ki chilwai shaman sim ki banglayo ya ka barang wai atrai lama ki spark ki snam atrai ka popolor kalau long ka chikal khu kalau bol kalau long ka chil lap ya ka gospel atrai namal ba ki chilwai shaman sim atrai kadon ka bol ka dor atrai ka popolor kerat ni ai nu ya atrai bangi dwai ya ka menyo barang kerpu susu i kong ka Balang atrai ki parmei balo kinong tau chilwa atrai hakamangin kinangla atrai barang penmi susu ya ka chilwai ki barang ki kerpu atrai nang ne shakmat atrai ka lor kerpu atrai ya ka por ba ya kenta chok di shakri hane ka chan me kum da ni da dwai ni da ai ting ra pen kentang la ki ti ki chome ye ki banta baro ki chilwai ki chilwai ki wire ka me snow ni ki altuli ki Ikwayar hakar ke jamme kumunda kumturu ka stin ka em ka chome langba shakri chome atrai Samo ran kan step tak Amo ko chumi ka kan Iphuh bina jingrakhe di kamu chimi ni hatra di ko mi blai ko da pe chimi ya jo mi no ni chimi na mi fa kam mani ga man na mi ta chimi ya mi chi su ko ra yo la chimi su no kami muslim no jen ko na muslim la ka yo ni chimi mon ka chimi panda pen biang mi kan ra di chimi kan yo i met bat muslim la ha ki ja ha step yo kan ka si kan ra ba bon wong i di chimi ji ro khiam tam ba na nga yo ba ro ko no su ni blai ni chimi no blai kan ra bi si to kan Kita mesti bosnya mau islet bahagia mereka berat di sini yang berat. Kurkui kiblat tak lah. Hewan juga music ministry pun MK lagi. Nggak jauh sebun kita mesti dua kodor mana hai di sini. Kurkui di sini waktu mereka kiblat. Dan kodor kiblat dari kesenang mereka kat berat. Kodor mereka sini berat. Tengok berat untuk minum tanya jadi. Waktu dia di semua nak kurkui kiblat kan. Orang dia boleh sesuatu. Dia lupa saja. Mesti pergi. Dorot yang kita nangi utai kami kembali. Kerui kami kon yang berdang ye belajar skrime. Mat pansen kadang mi kisni try jangan dia kita di rumah kita kia tu chan belajar mesin ni. Kerui yang ye is me kamta mi dorot yang belajar. Jadi semua tu mengkat itu mesin ni. Man jadi sekhi kan rata keburang yang meji supaya try duan tani jadi belajar. Bagaimana penengkan kita belajar. Roy pari kamta mi hima gospel yang me. Dan rata bahanga jasnya mi jingwa jingwa yang ani step hektu yang meji supaya rot. Amen.